Lulu Jamang Joto Mata Yesus Kristus. Mau lihat deh. Alulu Jamama tu ama anak nohoto di Purbadia. Gabi emang gabi. Mau lihat ma di hamu parbosin nami ada lulu kamu begitu. Alai nafas seluruh nami dia lulu tasaluhuna. Asamiat tutong Tuhan di tong-tong atta asal dilihat tidak ada menas burungin. Siani asanggiat pada besonong do tabiang dia amata aka inata sorry pada ba jamang alulu da mado tu inata sorry pada. Gabi. Mau lihat mak kita saluhuna. Jadi dia mau permusit nami. Asal nami mulai kami godang nami. Bang aja amang godang boleh. Gabi. Mau lihat mak asa giat dengan berjalan ulang dengan baik damang maju godang sebay asa sepahami amat teribata. Soalnya badang inata silo na torok ba memang godang sebay. Gabi. Jadi asal ingin teratur nama tu ijolo manon ade orang mersiahan. Jadi soalnya pada aku permusin nabi. Anong hatan itu tua. Ibu ay natalo liat ibinato ko papaso. Babe kami godang liat la padoy mapasok godang paso. Agi di pas Tuhan kami taluhuna. Gabi.
dia mau berusin namin, dapat kau namin berlian, aja betul lihat penggawe para rasa di kami. Jadi soal nomor hakunya, tapola si dohonokku, alang masih boto kita, ay mau lo di marga nalai, arum nomor silupan, alang mau lo di hita, nong ulum ma di hita saluh nate, aku boto silupan tak, oh iya, kita hamu hita dono ay nangin. Jadi kamu selalu main asal tipel, terus baru hatta. PT sidi kamu baru nami, anon besa time di kitu kamu. Apa jadi baru? Pas coba di sekame deh. Jolo tapasa mak sila hatta. Tu anak do tu parometa. Asal surat dah. Jadi diamu anak nami, do perwan nami malak kemana dulu tululaka. Saya kanan, ya tu. Baik. Jadi Akang Herman perjulu mau pas satu silas roam baru lama di samping di permeter soalnya mana permisi nami Jadi mangga bi. naik pas satu silas roam nami mahami itu anak do paron nami bama di hami si bumbu tadi atau apa masih ada jolonin Sira joluan mau dah. apa mak nama tu ijolo tadi apa Terluga jaktam di selas niro hatta reta niro hanya aka hahanggim saluhuna dok narong diri ton las barohang akangda ide pernah gue terpatupa ikon semangat doho mekel diberi kami ate jadi asa giat di pas Tuhan ni adong dari ketua asa titik mana tinopa hodong lah rumah tu solibe na boy terpasaan ni dihita para punta sila joluan boru be aka soni baru aku rasa bare na kido aka hanggim Tuhan manggohi pas pasuna jadi solima dihita asa tabere waktu perasaku terpasaan mana sutu boru tadi di solima dia mundur mabe ngante. Oh iya. Saya mati ke na. Mundur mabe ngante jo. Iya. Jadi mau lihat mah dia mau udah namin apa satu kilo tuh kami ope dihita buru bere ala nang usaha tuh kita partikilan perjalanan sehari ubah apa tuh buang terus marwanta nah jadi mau lihat mah di Tuhan mau lihat manang dihita sa luhuk na terluwang dia mulu udah namin apa satu partikilan tuh kami galeng mo ala ni sa matu kita tuh kita buru bere doi bere
O peluain, dia upar musik namin. Iya, iya, Mang. Asa usap-usap pahamin dia hula-hula namin o. Wah, di kita buru bere-bere. Segalian manang langsung adong silas ni rohamu, daw. Langsung oras pasok pa mahula-hulat ta. Gabi masalah oras dia mahula-hula namin. Mula tumpio orat tangan marsok pa na botar patupang kami tuhan mo. Las marong mo ate. Gabe. Songoni ba raja namin? Songoni ba dia mau bermusik namin? Iya, iya, Mang. Gabi. Kamu jo udang sombay asam sopa sami jo hula-hula namin. Langsung ni. Mau lihat mah dia mau hula-hula namin. Mau nutuk soni be. Kholat tangan marsopa na bulu batu pahami. Anggiat madutu martangyang mamu damat talewata anggiat lau hami tuduluk na botong walatio. Na botong babagan alaw bakturuk kami tuturuan na botong walatio. Mau nutuk pe kholat tangan marsopa na botar batu pahami. Las marohan ilazay. Gabe. Soni manang dia mau para menami. Dot ilang naboso. Mono tung peso oli na butar poto pahami at tamang burunguno. Dot na burungu beremu be ibe beremu. Hatay na madua na madokon. Titim man na tinoba ko lang kulang pangarahok na. Mono so oli na butar poto pahami. Amat taribatamat tong namang goyak kamas-masuna. Ase bohari ako. Buru bere niya sudonon. Marjoket tamo bala sa hali. Managtuluhali. Sehari mak, amer dia nak bagi doamu mak. Polisi doa. Polisi tu Pak. Si baru doa no? Si baru doa. Ya, mundur tapi ngate. Nong juune lu tarik kona dong. Soalnya yang bermusik nabi. Gabe. Atau berjoget tuin na. Ia kalau beriban di dia sudonon. Baik kamu masuk ke nomor tu sih. Mau lihat ya. Nak girang-girang ini Pak. Iya, iya, Mang Gabe.
Jalo Pak, jalo. Sa halinay, Laguna. Perahu cinta. Pernah nakian si baru tuh, padahal perahu cinta. Oh, bicara. Dia mau promosi kami, Gabi. perahu cinta. Oh, lamang roha mo sa harap. Oh, lo, kami, roh. Orang ajari kemarin dong. Rola tulang.